Good. Turali na mbere na ndereti tuna mheshimiwa Waithaka wa Kirika. Thire uria we hoginya riu ni milioni cigana wa kiganda iki kia Midland. Thire hono ngiru cio wa andu acio mamakobithĩtie milioni 100 na thire ugi wa bengi milioni 40. Koguo riu thire wothe ni ciringi milioni 140. Na arimi aya ngiri 3 ni mekuona mbeca icio. Tuna mshauri watu anaguwa extraordinary general meeting for the Christian holder mweri 24 ni mweri yo ni Jumamothi nitwahitukirie arimi handu hakega ndage kigoro ni kambuni registered kaira diketagwo Knives thini wa West Indies tutoinea arimi ni tukuma mobilize ande gukode military no abere ku mobilize arimi turezi besha ici turihe aya mehere negwa ngera kiganda gitigoke uria twendaga ownership structure ikoro ni arimi a Nyandarua kina faida iri kukureo kina faida imwe wa mbere kada kiu muthi ukingikoro in full operations turenda tutarume tuheto order da kwera muno ne andu kuma America no kihote kwandika anake andu kuma ngirigana andu kuma ngiri imwe so ne create employment area yo Nyandarua ne kwota kukura waru na kilo na crate ne twateithia na kaito aria marauno migongo ne makonia maria matumirire magikira waru ni twahota gusto waru citu koguo tutiriadagia waru ria kwina waru tureciga tugeterera bei ni twathondeka clips na chips we add value tolera muthamaki wa buru aroiga as one of his pillars twahota ku add value irio waru citu hado akodagia i waru tukendagia i chips umuthi kama uko na uthikaga daine kiu mena machine ya kuruga mukimo ona arimi matigota kuhunia kiganda kiu kahurura ga ukima mukimo ku mundu macio ne value ya egikata kwa tu makoro maria mathithwo mari thondekaga animal feeds ekenderio arimi at reasonable prices ni roida tatura wa order he ndo wagota wa order yes is aduma kita na makaiga atiriri mona kiganda kiu na capacity ra ina kiori maka please order to ma supply age na finished product yawa ido yekorogwo kana ngobu waru mboga miji na ido icio ige which is going to earn county to bilioni 4 mwaka yes kuko ni kiganda kina value nene muno hari andu Nyandarua beside ona kukiandika andu na ukuria tauni na javine tondu no gekoge gitumigia andu kuukaria tikio kiambiririo matani andu acio riu andu amona kina mbeca ri na nikiambiria gukira ri riu nikio marutete he othe makioe magitunya arimi maingate arimi moe mugunda witu riu tondu makwa mugunda tondu makwa kera na moe mugunda joke makioe wira uyu niguo uroretwo iguru niguo regi muno no wagede no mundu uretwo Gertrude arauga ati akonderia kwaria uraria matheri no ya Gertrude haya murugina karauga ati jureria mugeni agenda deputy governor maheo mairata mariko matiga wikara oro uguo nigetha maga kionia muigure mareka na bata wa wabici iyo no deputy governor ni agirira kuheo wira ta koronwe uri hota kumo kurora ministers yes nigetha ministers riu akamenya guria mararuta wira na makaripota kuriwe na akaripota kwi governor icio ni wira ungiga deputy governor deputy governor busy at least to really be in charge of what the minister ha minister othe na governor na mawira magi maigi makuona agenia na aja na kura kugiri deputy the county executive officer makrogwo the directory answerable to onoko tu ma point na ma point ne governor no kiwira makasa ko mu brief akake brief governor ni ukuhubia wira ucio muno ungicoka kuore ni ati ungika tofauti na hidorali ku gucoka ku deputy governor kandi governor we mutongoria wa adeni wa county no imi gicoka ku what I will do first and foremost ni eda waria kinu gicoka ku de governor ri kwi maundu maigi muno magwika thini wa county no igwire tukoro tukenegania no maundu macio maigi tamacio mothe daria wira wa cooperative citu
todo county ya county orimi wa indo citu twendagia tutanyitanite na cooperative ire yathie gukira andu ga guteithio ni kuhurweka gate ihuragwo twagirinde gwikira cooperative citu hinya todo andu aingi maugaga hihi ringi waru citu kana iria ritu ni kugurorera gurora ithi no ringi ti thina uria ko wi munene muno ni wa kana ni twaruta paeka waru iria ciagirire todo thina ni kindu gitagwo production per unit area oko ni kemwe ya waru ri iraruta eka iraruta gonia cigana okoro ni ng'ombe rita uko we ni akama ng'ombe kamau ng'ombe yaku irakuhegiro 5 ciria we no ng'ombe no iraria ona regirie kuri iraruta iria na kiongia kome ng'ombe yake muhe kilo 25 mundu ona agedia iria yake ciringi 100 oyo akiro 5 ekuna mwana 5 no yo agedia ciringi 50 ena ngiri na kindu kugo kindu kile kipata ni kuhota kuona ni tota kwa device farmers through the extensions urumwe wa arimi wagaga niki mheshimiwa urumwe wa arimi wagaga ni ndo ariri mahuri kagati kagiatha andu angi tondu ko thirikari uko ni thirikari account because now agriculture is very devolved etonya na hinya muno inyite arimi acio no mateithie tondu twi kigada kimugeteithagia andu gitagwo muki farmers no bone ko to ekuru muno ni ko tego drive tu vaite moitagwo turaga tu vaite moitagwo nyara tu vaite itagwo orokarau no kwa ni raruta wira tu gere vaite taicio na tutie gwiciria ati o adu na vaite kao tu wona keza vaite mwe ekota uko ina bargaining power ido ciao ni udu tagu ko ni twathi kuru eyo itagwo nyara no itagwo orokarau tu na mukideire tu na turaga nyamucio ituke itevyo ne thirikari na gutikie kuona ni amatongoretie tuone kada krateithia muingi na arimi that is the most critical thing thank you he mundu ragu atiriri ukora wa muthemba ucio ni wonekanaga kundu kuingi tonya ndarwa no ukore andu makimereria mata kindu kia muingi nigetha macoke megune nakio akauga kana korie ni makinyata mariku andu a muthemba ucio magira ni kuweru aria mathumburaga indo cia muingi nigetha macoke magacia megune nacio ni ore macietaga merura iteo mekete moe to taru muthi tu na tongoria Nyandarua matura makode makagada kiriko na maai kode magakihea marito makiwa kegada gine yake munya no o atongoria cio marakiwa matarage support nio maracoka magathi magathondeka kabuni knives in West Indies na makahitha identity yao nigetha moke moke gada giki ato githugu buru ukagira hindiria tukagia na mechanism ya kudeal na kudeal na njira hinya muno andu aria mathuka indo cia muingi kuri mabururi ta dikani Singapore dathomete wa bururi andu pare indo cia muingi mundu arega guoko kumwe kwa mutho nigetha wona ka mundu wothe tana kuoko mutho kamenya kana ni mwisho indo ciake cia muingi ndugu ti mundu ungiakethire kuri indo cia muingi na kare goguo ona ri menya kana ni murege guoko gwake kwa mutho and that's how Singapore was able to move from a third world economy to a first world economy. If you read ore muthamaki ucio wa bururi ucio a transform the economy yori ni kuona no kinya gukoro kwina farm position ya thirikari shareholders aya me kindu kimwe me hamwe me na urumwe aya mijiradi for example are acio oigwa migrate kuria mena weji no kuria tene ukamara guteithia arimi agi matiri na arimi no ne kuri mena arimi na mena arimi neo aigi no kuri a few riu ara marenda gukemereria kama kemereria mata marenda gukya kuma kuri arimi na neo indi aturetetie mucamanio wa muri 24 mathiete gatheti na media ini iringi utagatha kuga gutirike na kire gatumite twetie mucamanio wa extraordinary general meeting ni tondu mucamanio wa muisho wa kiganda giki wa general meeting wekirwo mweri 12 mweri wa January 2013 iyo ni miaka 5 matari meka guthi ku brief ene kiganda
no matter how many shares they own atiru kuhano ni gukoretwo kwina ciro thitagitwo director omwe ugathitagwo company ugathitagwo andu angi criminal case makiro ciro uyu ri ni over this land twaheirwo ni thirikari na makemeka resolution kuri macira sevo maandu makiwa ati mugodo ndo haya ni naja ajaga members matuike briefed na ni twatwikira surprise aikoro ne mamyaka 5 shareholders mati tomushamanio na watho kuwa o mushamanio wa company wiko every year nikyo witagwo annual general meeting haya ndenda tutiria mushimi wa Purity Akandara arauga ni urari ama rio diku matheka stage ni akugeithia mundu gwetwo Big Ben Edonyo Njeru arauga we no wa mathomithia no wa mashanura maundu mataroi mire kuma kiviviri arauga kama ugeithia mushimi wa kireka ne jamba ya Nyandarua tugetiria ndenda gwandike mwe ya kugohoro no kiri andu Nyandarua kigo kingi mateithia. Oh, very good. Rugumije ndakire muno ni andu Nyandarua na ndikire inoro ona nundu ogwo mwaka respond no atauga ndikimwire andu Nyandarua ni turi hamwe na kahira kau murahete ga kumutongoria na kai kumita mujumbe wanyu ona miaka 5 ta deputy governor ni kagenirie muno na ni ndirio kuri undu mukura ndimurutire na kandi muteithie they are available and they ona hinya na mugora ndirathira and na uge na ngai na hete uge na ono koro ndire siasa ine ngiona indo cianyu ikenyarirwo na nyinjikare obici juge ne mwanyimire kura digo kumuteithia ngaumira hinya wakwa wothe ona no kujukite kwa inoro getha the othe igwate twi hamwe na inyu arimi Nyandarua aria mutangenda gutunyoke ganda giki na ni tuguthi na mbere kunyitanira na kumuteithia thengio mweshi no ndego tarege haya nere kinya itha aria muthia ri noro rucine mundu gwetwa Njoroge wa Githĩnji maraigira na mutongoria wa kiama kia atumia andigwa bururi-ini ugwetwo Batha Gaitho no mbere yo Njeri wa Gatanga uka no ti hahande haria stage-ini wine nyimbo ciganona na tugikumenye makiria titago kukumagu ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe na rangi no uria habesha